Maswati lamahle umuntu anibingelele nje into ngithi ngikhabethi khona eSwatini mangibuka la ngemuva Maswati niyabona ukuthi sikuphi sikamhlushwa epolice station sesifikile esikhathi Maswati sila nje sitawukade kuphepha ukuthi Maswati akaphephe mhla ka1 November sekufika isikhathi lapho khona funa sihambeni siyoguqa sibabonile bayoguqa lababhuqa khona sibabonile bentatini bemini ilanga libalele nathi sekusikhathi ukuthi siye nathi la sethemba khona ukuthi uma sila uNkulunkulu uyasiva sesikhathi khona sifuna sipholisane emanxeba siyakhumbula ukuthi kuneMaswati la khalako kusukela 2021 la khona kwabhubhe eMaswati kwaphela eMaswati esandleni salemunye umuntu sengithi ke eMaswati sesifele isikhathi lapho khona asihlanganeni sonke siteni kaMhlushwa mhla ka1 November siteni sitothandaza naze uNkulunkulu lophilako Maswati lamahle ngicela kunikhumbuta ukuthi khumbulani uThanzana nikhumbule ukuthi nigibetane la nganita la kaMhlushwa kunjalo sihlalo nomunye agibete nomunye nikhumbule nemapassport Maswati noma angavalwa emapassport kodwa kaMhlushwa 1 November icotshwe khona kunjalo umhlaba uyaphelela sihlalo noma kanjani yabonga SG amandla wethu